Haga step jang shipo trik uya yong arajar pusau. Haga jingja accident ke belajar kemat ke showroom Hyundai ha Mawblei. Ke wei ke Trok ke badan new registration number AP 16TS9689 kala lendang hadu ba arngut ki brio ki ba shonga ke Trok kin Khlad no Shen. Layo jingtep bekeni ki jingja kala ja kumah ke porsan beje AA. Bat kila don laingut ki brio ki ba shonga pok ke Trok ke ba kentop yu Draibar. Ndai hakani ke jingja arngut ki wei kila dono ela ke chong jing em. Ndai ubanya ekani ke Trok ulalat em. Layo jingtep baka daw jong ni ke jingja ke dina marbo nongnya la Tehlakam show Hadien bau break ke Trok trikam show pat ban pelongi ke Trok ke bakit Dohkha ban kelal lentang ha ketika caka. Hakabai dei baki jingtep ki babnya ki pulet dadum ta kim patla ai hado bapin mi ekani ke kubor. Kan baca ipo sini ya? Ipo ini kena baca. Ada. Panar Ngut itu. Baik, kenapa? Hadien, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.